Danas ja, Big Mama, izluđujem sina 24 sata da mu vratim za sve ono što je on radio meni. Omere, sine, hajde dođi kod svoje mame ovdje da sa mnom popiješ kafu da mama ne pije sama. Haj si. Haj, matki, ti kad snavala sa tom kafom, sam te požur, moramo ugrati. Oh my god! Vrelo! Vrelo, mati, šta ti je vrelo? Sad ćete vidjeti kako mama rigdom. Mama nema buba. Omere, sine, evo te ova pozda, haj svoje mame malo nabera ovoga grožđa, zrela u dosku. Ma hoću, mati. Haj si. Grož, evo ti grož, evo. Mati, Molim, sine. gdje Boga ti baci mi krpu da očistim ove patike. Evo sad će te mama dodati. Ajde. Evo sad će te mama dodati. A šta mi? Pa ti nisi žena normalna! Ti si skroz poludla, pukla! Ti ćeš mene iz ove kuće išćerat ili ćeš me upti? Omere, haj sine ovamo dođe, ova vrata gotova spas pa da mami napraviš. Haj sine, probaj namistiti. Hajde, mati, hajde. Haj sine. Gdje ja? Ja ću tu odavde, a ti... Evo, ja... Gdje, namještaj ti sine, namještaj. Evo, mati, ja njih držim, jel sad išta bolje? Polako, nije, gdje ti još? A gdješ ti? Gdje? Halo, gdje otvori? Krezubice! Izmeću ta dva zuba! Ama otvaraj! Jesi normalna? Otvaraj vrata! Neću ostati ovdje, mati! Neću! Yes! Omere, haj sine dođi da pomogneš mami svojoj nešto. Šta je sad, brate? A šta ti je, mati, jes normalno? Halo, tavom si me udarla! Ove žene! Pa ti nikako nisma! Aj, šta si ti to? Oj, mati, gdje si ti krenula sati? Šucine. Pa, nisam školovala. Pa gdje ti vidiš komarca? Eto ga na tebe. Komarci, ti normalno! Ovo, pa ti nisi normalno! Djeca, slušajte svoju mater, da vas ne bi davla ko imena ova moja. I pretplate se na moj kanal, moja je jetra sad došla na mjesto bubrega.